15. godina po redu kako se slavi turistička Nova godina. To je jedan lijepi običaj, da kaže tradicija, već postaje i tu sumiramo sve što smo radili protekle godine, što nas očekuje eventualno 24. odnosno sljedeću godinu i normalno malo se zabavimo i pripremimo se uz to opuštanje za još jednu napornu godinu, za naporan rad i za veliku odgovornost.